Ale jungi yerwai yofrai ini terus sutunan yang mau siang dicekin jungi dongi nyawan maju darjing ayu dongi terus sutunan itu dari sam I nong sarai jeng balak I lompi lompa I samla barat bayar don hendak jamin ani syakri jungi ya terdaing bayem terdaing badon bo juku I don bani I pasto biar alio pasai jaga kubo ani jamin hendak bani pakai kesam jungi ai pun bani lok jungi idon apa iru ane ya di pastor in charge juga UCC aran kata kini student kejungi ba daya doan menefo kejungi sang samla balam presbyterian Usafwan kapdean semua bahaya di balo akan nopai jangan dikasih agaba ngin syakri enlightenment in thabrong ya kerta yang itu akan bertayo kerasi kabak depan abdian subahai di babo to ni syakri yoglay akan ada youth week akan ada youth Sunday di Jambi tapi to babo at this moment here with us we see the student of Union Christian College along with pastor in charge for sharing with us to celebrate with us the Youth Week and Youth Sunday. On behalf of Jesus Sama Balang Presbyterian Usafwan, I welcome you all. And let us worship our Lord Jesus together. I will say thank you so much for your sparing your valuable time to be with us in our worship, our Lord. Yestan yang kerja sayang kerja kami, kerja wai ba aspa. Daga jirwai daga laispa arkundai daga laispa arkundo laispa arkundai laispa arkundo tahin dari jirwai dan pat ya ibis walri dan nonsa penyalam pakule dan fin jumlai ba jirwai minsin jumlah balik syanya ala jom terkait baru kita kejirwai kebalai spa artinya
shapang jumpi on utrai, ijumot ijusuk kan, the om ijum ijusniu, man I ijumman yipi hakapon bokot jumpi. They been caught apart yanga, but pin yolet, but why yanga. Naru kan syak story pi, but pin wad yanga, but pin syam yanga, about pin wad yanga, nakadulur paro. Uaya kabon akibat songwan, but how bong dalun penroi kabon. Wat kisang na kin songwan, kin songtan, but kirang song na kin kalon koi. Henry kita juga akmi ya utrai, kin bentumai bon, kin her sejong kin kabnyam, ki pukli, kin mare, but kin ong songtan, kin yai but kin ong songwan. Untuk ina syak sekolah kin jumai, kin pendang ong jumai. Baju ubah menega ini ketani. Menador kadang lagi berjalan di kun di jomik upah ini, lagi upah di mesin di berbodor berjalan maju dengan jangan kemudian, yang kebanyakan syakti banyak orang berom ini berjalan dengan maju dengan kepor kemudian, lalu ini berjalan maju juga rendah di jomik upah ini, lalu kemasdam juga jengaki di jomik upah ini, tayu kuat berpanjang itu di sana upah ini, tak ada dengan kepor berjalan macam lagi ini berjalan di sana. Dia berpau berjaya kecil dorang kecil ni bagi wei kecil suye aman wei kebentar mengingi dia berpendak ayu berjaya dia kemar kecil nak hari jomai berjaya kecil kecil ni wei kupau dia yang ramai kecil suye dan kalam kupau dia kikun sama berjaya dia lima nak dia shibun berjaya dia kecil yang berjaya kecil ni kupau dia mengingi haban ya dan bapa berjaya dia ini keselaju berteh yang ramai berjaya lawan siap berjaya ni duk gentleman berjaya dia berbuat di benda apa juga jengem di joni kepan di sana berjaya yang ramai berjaya kebenaran kat dalam ni berjaya benanglah berjaya yang kebenaran dan suntuk berjaya yang kebenaran mau ini berjaya nong kami berjaya tenai di jenis di joni benang kemudian lagi kemajuan ni berjaya berlaku kawan air ni saya sempat berjaya gentleman di joni isnei berjaya benang yang tiwami berjaya yang syukur berjaya jika berjaya bagi habanya yang baru berjaya macam upah jika menjadi kemana kesini ikai ini berjaya bilang menolong upah jisai kejumlah situasi pat berjaya mami berjaya menolong jika menjadi berjaya jika kemana kesini dalam mami berjaya dikon Kristen berjaya bilang lah berjaya menolong upah jika menjadi jisai kebentar situasi pat berjaya bombat Pediam berjaya demi isnei berjaya kebenaran kat dalam mami wei kecil sugi terpang apa dan kat dalam mami wei kerana Kristen wei berjaya pun sama dalam apa ini kebalang di joni arah mami berjaya kemenang lah untuk mesti keban syakti berget dan berom ini apa ini berjaya Tuhan provide keban syakti ini di sini di joni kemenang kesini isnei berjaya kebenaran kat dalam mami wei berjaya berwani mensyakti yang macam ni kawan nadwai berjaya kepanggil kepan maju ke kentang kebangunta yang ramai mendorong kat dalam duduk zaman penyai jin sen kepan air ni kepai kebor berjaya berfungsi jomai berlawan penyai jin sen kepan ada sedang ada penyawai kat di jongka dan kat dalam kepai wei kebentar berjaya pengingin sapindah berjaya akan membantu kejian alam berjumpa mesin berkulit berjumpa yang ramai berjaya kepan dorong kat kepan berjaya kebentar nongkran kupali sakran dan ai kupai kertian di jomen maju ke kupor kelet mat kebanta yang ramai berjaya ek kupali bau syakti jomen ulah ai berjaya kan menjaga kupah renji wei berjaya kita semua kita syak skorika nak berjaya nak dengan kami dah jin di jomen kawala kasih berjaya ini kupali tihin perintah di jomen berjaya kupaya ramai berjaya dengan necik dengan benda inang berjaya benda kupaya kertian di jomen kupali इसने कतराई एक बार शिंती मम्मी कतराई और बसदा मन तो बनवाई पाँच जब जिशाती की जोड़ी का नासा पान में खाकर पान कतराई करते हैं जोड़ी की सुप्रसा
Presbyterian South One, Inong Sarai trong kapalang gibitan rengkat hagane kacingesen do terpang jong ikon samna di para pengit sendang kenthe barawat ki balak bandang hagane kacingesen mesin gini ke kabu ban ai pulei fi barawat aga kerten ke jong Jesus Christ ngo trajoni. It's indeed an honor and a pleasure that the choir from Union Christian College is also here with us, and also the chaplain of the UCC. It has been quite some time where I was actively involved in UCC. In 2011, I was the chairman of the governing body of the college, and I am proud of you being with us here, and in particular to celebrate Youth Sunday 2023. May God continue to bless and help you in your endeavor. God bless you. Ichaman ila ong yana mangan yatro katto kadne sa pangyayari kung medyo ito menta nga diwini di administrative secretary jong General Assembly ng Kapalang Presbyterian hari India. Haka jo kopuan nga ay di secretary ila ito mabalang ito mi hapun muli niya lang hajang asna maka ni kopuan waningkat bagi ilok jonga bagi win ikon dan angut ikon way dan bagi boleh ya bidi pos di RTC bagi kontentai dan barna di bidi kesen dan yang digim jongi ni aku play Youth Sunday ya pi baro ngakwa pan kili yang ni hagani ke jamiat balai ni kerman umno ni kerman bahano ni kerman kini kilong kilai keli bicing keli ki bakta bat ki bakli yang ni ki samna ki balim hagani ke jok kaba bat ke batam hatu ni kerman Aki yung kapartay kaan kabalong temporary ini. Hatong ikermen haki kiyatay kajing daunting em kabalong materialistic. Ni hatong ikermen haki kibapenskoha yang isipor kiban sasaklo. Ikon samna bantupa ikata kajing geli. Nalapun kere kawin ke jingwai manai kan kapo aswa bangi nsios mau yaitu kapo maka ta jingwai dan teng jongka kalong shano nangre kalong jingwai ke biar dai ke jingkeli kalau keren sama jing yalan di usamna abo mi na ye aku ada semsnya, bagi kalenti na semsnya sa kayeng itong pa, kapasi ukon sa roya, kajingruway siya lang.
maha ini wai wakat do ketika kasat di pastor agak ada jalan kami kan selalu menjadi untuk beli bersih maka aku atri kuabas mengayo ini jiwai mentok adalah pengkreban wai hari ini problem berku lima ini syar'i berlapan tinggi lagi kayak ini kan menjona baru boleh nyerap bagi hai jauh tunai coba tinggal menbar ini roy lagi kini jomnya boleh nyai lagi bagi ini kau dan tentang ini sedikit orang berinsil kalau sekarang kita ini jomnya bilang Yesus mau kita buat jangka kita ini mau Yesus itu amin. Kebentar ketian kita boleh mengajian dan nongkem yang kita sen. Kalau nak bas kita Lukas dan nomor saw kita kat kita saw berapa. Tulinya sekap di ketian kita boleh. Tiada ulang kata. Dokter men bukan. Jingai jongka kalau dia ada. To kile terus. Kapren di perkat kemengkuat malam hakin kita sen kalong yang itu ikintien di bawah Jisu om to kermen bukan. Siuntan atau penyedai berketim yud Sunday arajar arfulai. Utrai Jisu bet ya kiana orang ini to kermen bukan. Agar kita nak ini nak bersuatu perempuan ini dari kubur yang never give up. Don't give up on hope. Hope against hope. Kecing termen, habang dam kecing termen. Pada kecil yang mereka fat ini bangin termen hapaden kiai kematkan yang kecing itu. Long dan balong jah kejawab dan rantir. Such beautiful, strong statement indeed. Kita ni perlu kalau suatu kertian jongi mensuai hateng-hateng yang penangkam ya kertian jongi lah Yesus Tuhan. Jingkot kalau boleh kot kalau kertian kalau boleh kot ini wat kenran dino hakabangai. Don't give up on hope. On your faith, on your belief. What can dia kebobot in following Jesus Christ? What can dia ada jengkem kebamandas ki jongki kumki sama? What kind of Adi kamu menjadi syakti what can dia bahwa diutar banyak kita itu hari ini. Young men invite you to reach out to Jesus today. The text for Youth Sunday 2023 is based on the Gospel according to St. Luke chapter 4 verse 48. Don't give up on hope. Reach out your hands to Jesus today. Habang ipay kerkat bersau punai, haru bersau pupra, kaya tho hangi syakang kejingin do, jong kebriyo. Kabala do jingkermen, kebriyo kabapang Islam kat atli Islam. Baru Jisu harukom kapaper, bat kapaplash pun hajing shem matka. Wan abakam semwan nak mat jong try leh habawan na dia Jisu your snow.
Lesikan kami rap ini na nalingat mi manpen. Naru berkat ko sauko banyui ke jinja kumagano. Laito ini haba uramba. Jong ke sinagog jong ikiu bekerteng Jairus. Kekun jong u kapang. Batunta ila pawan yang trai Jisu lawan sedikit ke jong Jairus lembat ki patma babon ki betiam. Agar terjadinya ke jong Yesus Kristus. Abang baik kertian ke jong lei budi skotro. Jadi dia jong Hebreu yang trai Yesus. Ba kamtam aga yen ni orang ba senabak bakat ni Jairus. Ipat ba idan di worship kai idan di wan kat di gentleman idan di wan panoi ya labor ke dalam Yesus atasni. Napeng kita di bawah itu ini bagalawan we Gabriel ke pang hat akhir Islam ke pang Islam. Desperate woman, ready for 12 long years of ongoing suffering. Had hardly Islam bangkit ia kajing sitong kajing bangdo kung kani kalong gini ka perlu jinterman ka. Had hardly Islam such disappointment kajing do jinterman. La isolate dia ka. Kena banyak lelang bat kiwai pat ki para kuntai. Hage emang masalah namna panyaya yang nama ke sitong ke bakal kit alali. Jimpang Islam kata Islam. Nira persoto nama kata. Kum bisama ya ke jinglong desperate jongna. A desperate situation that she's in. The loneliness that gripped her life. Dalam marwin. Dalam ditimpang dalam concentrate pada ditimpang jong jinglong marwin. She's lonely. She's got no one to turn to. Dan mano pada alapan Tuhan. Yaktian jong mulai kau cinta tu detail ini sebab jong nakasong ayu kawan. Muncul leto ini kegeteng bagi pala ni karena muncul pala kita. Hendak leto ini syafan kejimpang kebawakan kirim agama itu. Pang Islam hati Islam. Dalam kejimpang dia nanti juga. Nalarway kejimpang dia wabis alor kejimpang sir. Kena mukul serong dia. Kalau dalam sabda doa ini yang berkata all is well with him. Hendak hawa poya sensiap, hendak berdiri. Lalu ya ahorti kebanggaan. Lalu lagi ya kejengok po yang uhakan bang ya kejimpang Kristian. Dia tangga, kalau shim ia akan resolution. Terlalu kata orang nanti siapa? Islam nasional ini hari ini isi bapa primangan ini, senang ini. Apa lagi yang penduk juga ini kegentai kewalaupun haga lenong ke haga niga benta ke dalam Lukas ke lenong peran fat naruh ke supply teter lagi tu ini syafan jomda yang jadi perlu jomda yang jadi jingdom JM kespa umur
Kat seperti begitu di dokter kiba kambit kala late banyo ke suma. Banyo ke buat India. Nitro ke mau berdiri. Ini kepiu kala late. Kat sebab na begitu di suma kiba pit setara late. Jingdon jingem jongka baro ila umur. Ang ketir. And they have been restored. Bầu Jesus once a year trong Jairus. Là thông đi ra sông bà bọc. Cùng cả kinh thê của bà bóng như là cái băng của bóng biệt bằng nét và nhận thế là cái điều. Cả là nét sẽ cả chắc ra. Cả bầu Jesus bằng bác cả là shim như là ta đến ta. Hạ cả bó cả cái điều kia cân tur. Mà nhiên chẳng sự Amsim lawan khmat ko. Naman kadon di saudara. Negarawan na dia. Hope against hope. Jadi kerana lawan don show jadi kerana jadi kapille kapna yang ni ko priyo karwan. Kadon jadi net ko skam tan ko cukta. Yeremiah jangan Dong Jesus, dan bangkit. Kalau lihat kita, orang dia, kalau syukta, kalau pelajar, mau try Jesus untuk pun terlalu, maka bor jangkut dalam iman. The best part of this lady is that she approached Jesus from behind and stretched her hand toward the hem of the robe of the Lord. And instantly she was healed. Haka minit ka magkakta, ikirim niyang dyan, dyan ko pajaputray, hangga kalayok niya, ang katin nitong ito. Iparok sama, kanina lang magkumor, yung sandi, yami, hagayos na. Hanggang ikirmen, kaya ikirmen nitong patbalay ikirmen. Kanina kumor, ito ini, hope against hope. Ikirmen hawan dansyo, ikirmen. Kapenlah dia beliau, kalau mengalir. Bahkan we nakajilong terus komar, nakajilong terus kolina, nakajilong mangdang giwi dia canbakan, nakajilong pamiyo dia. Kawan nakajingin terus kami hope against hope. Nama ketip badai tahu try. Walong kejengkeran mereka. Kata-kata kejengkeran. Taman suta jadi jantung Yesus. Nanu ya. Yesus lawang yang dikepir tukermen pupur. Kejengkeran jongha dalam bungkia adalah tukile harus. Ano blame pernah ini menyosong itu betul. Habang iwan kita di comfort zone doni, nagijaga ni sotgen magre. Nagijaga yo tamu blame pagmaki mga ngitip iging penduduk ini. Tamu na mino na tagajaga kawangi sotgen man. Manong try. Maging clear isi ijong ibanyo ang kita. Yung try Jesus. Ngayon. Try ang scan niya yung pukul. Tukermen. Kejingin jong pa. Kalapun dia. The minute she stretched her hands to touch
the hem of the robe of our Lord. She was immediately healed. And a healing comes followed as an act of our faith. She was persistently hoping. Ingin kepenuhan yang beliau kan. Ingin kepenuhan kita akan kenal. Minit kalau kena ikti dongka, kamu cepat dengan jalan Yesus. Tak kata ingin atau orang yang terakhir dalam iman bakal berjaya. Bangkerman, habang gansyo kajing kerman na kajing yam, it's a miracle in itself. Bangkerman, habang gansyo kajing kerman na kajing yam, kajing katamba halali, kajing kakubar, kajing kajonglay, kapin sisa yang ay api kata. Isana iwatan kajing kerman. Habang dalaway iwadong babagay sa utang ini. Habang dalaway iwadong job to unemployment problem dari mabalangkah nanda. Ijinge iwabon sa tap iwami akan igajok. Ijing thala iwaharukom iwami akan igajok. Ijing awliya iwaharukom iwami akan igajok. Hando ni terman. If we hope in things of this world, Darani kerman di bangi ni o iri di kmat dongi kelen no. Ane na ka kerman ka jom hi na shonstem how tau i te ko bat kelen kim dongi bat don the ball how ke kim dongi ni mino nagi comfort zone dongi nagi jaga di bangi buri kelen ni sotengan it's never okay. Jingim jangan jompi, kamu tu yang dibuat. Kita tak boleh begini. Tentu kalau kamu begini, but once kini belong ini mengentak no kalau pay show jisu. Lewan high on pay si lagi dengan lewan pay. Dengan sekolah kita ni boleh. Hal terligisnan kam don show tak boleh pakai jempet juga. Jempet juga dalam show Yesus. Kiti juga di nonton show tak yo. Panbe nadien siapa bau Yesus ni. It's a miracle in itself. Manbot yo Yesus ni. Mantap. Kiti yang jangan Tiyan minong tega pati ni mamangano kiri ni kinera ni kiti idong iwan kita nam tiptak no ijingesyan simet ibang ingi ma ijinge dan pun nam tega idong ingi wadan dari ijingesyan pati mamla pandan iwan dan dari ijingesyan iwan meding ijinge idong iwan kipres dan kita solong berbeda. Dan kita dono kebaran berkat. Bansoto keigo bahan, keigo senior dikirim. Dan boleh penjongi bayon yang panggil yon yon ngitip bangunan dalam yang ini dan kemudian. Jadi kita kita mulai berkat ini lalu ini bermain. Don't show kau ibadah di internet.
Ilawan don or ibae ini. Nisgo nginyo kajingkya nakapang desitong mga. We may experience pain, my friends. And this seems to be endless. The situations that appear hopeless, the waiting that seems unbearable. There are times when we lose hope in life. And it is that very time that we need to stretch our hands to touch the hem of Jesus' robe. But they will kung kita dibuat di parawan ini menghilangkan dan kener kita ini manwa hangun Jesus. Option denying ini. He's there all the time with us. Udon hangi, udon senang joi, lagi kelihatan joi. Ni kamke ban pensi di udon sobong joi, bagi kelihatan bautra joi, udon bagi udon senang joi. Ipon yung minta, jingway yung inong ulit matulog ng siya ng yoi. Unir lang kita. Kaya hindi kita syukta hindi jay kita Jesus. You will never be the same again. Kalau kita Jesus penolong siya, kita haswa penuan sa kanilang ito. Anda yang kita dari final Ibrahim ni macamai, lagi jenggot dia berkat, ada download dalam mesin. Apa yang dia shem bahar komputer kikmat, hari longyen longsen longkik, jengem ke bawah mesin. You will never be the same again. Penolong show kita hidup. Nama utara yang mungkin berkira. Jom dikentir di Ukraina, Ukraina Ukraina. Bangito story di Ukraina di bawah Ukraina. Tukar main tukon kecing net. Jompa. Dalam dunia lepas. Tukile. Harus. Ukat ini. Utara umat. Ukhat ini sedingin dari kewajan baru. Ukhat ini dengan genjok seru dengan jengeng om dengan jengduk dikemen. Dari banet atau bor dengan laku. My friends, Allah is able. He is always trustworthy and always within reach. Udon dia jantung. Mesti ucapkan begini orang. Udon asna ini. Udon apa jami is within reach. Ngelawan kita yo. Hadno kado kebor. Orang ini orang kau. Revolusi England. Angkatan Yesus. Habang England pun kebor kado try kawan. Uap yang dia mau try, Yosco habadon manor waksta itu. Uang ini sudah dan manor waksta. Dan manor waksta. Senang waksta. Kami upaya. Petros. Kamu ni upat ba? Kian kentur yang ni teman mana boleh tanya na? Jisulah dan manore menurut tanya. Nama mana semua baka por kamino.
bor ka bami no try ka jom ni ka priyo pang ka asna. Tetapi bor ka bangkya ka. Lahan kita yung Jisu. Utray mo school ni kita. Ndan ku selain ku tei, papeneng kita maspai no wasas. Ndan tido jintermen na jingem pagapeneng karla banjai. Dan kami ini minta tang mengisune bisa mengita you. Many of us here are friends, loved ones, relatives. We have really long needed some change in our lives. Kilapan nong have quite a care. Ijingnya problems. Hagi jing tenjo iba harkom. Ijingnya kendo hal ijong irisan family problems. Lagi kalau anong harus rukom kalau ini bagi pun kita bagi totally Islam ni long hidup ni sah hidup. We really want change, but we don't know how. Namanya bandang iwero ibreo hari ini bertai pamwa ini cingkela baru ni anglo but ni kuah ini cingkela. We want to change to a better person, to a better human, but we don't know how. Iko apa tu? Ni yang semua orang ini. Atau nabi pastor ke malam dunia ikran kita kuno kan ini. Habang am sepuluh. Kumnongan ne habang namtip dan kumnongan ne. In our experiences, we know exactly how it feels. At times, we feel frustrated about it. We don't see where we go from here. Tetapi ting-ting kependuk di kanan sisa ini. Ting-ting di mengi mat dan di jim jongi di penlongi di tocha goda. Ting-ting tak ini bangun tak ini shalom ini. Dan di jinglong kalau tek sosok dia kejengin. And many times we run out of ideas. Ini semua tu mengenai. It's so hard really to know not what to do in such situations. Kalau kau lihat si Sharon berkat, lantai kau jika kau kata mana kuno mula, apa ni semua ni semua kuno mula. Negeri kubur dan negeri keempat ye, ya kiana. Kau kisah, hak kulla hari real kedai kelat atau kamu yang mulai jogi. Dari kulla kejian pagatu real kalau pang Islam, atli Islam kalau warna sendiri macam suta, ikermian jangan atau Yesus. Berhanta-hanta kalau yo lebih simpel. Winston Churchill ngomongnya, whatever the difficulties, however great the enemies, however often you fall, however many disappointments you have, never give up. Kita mengenal juga bilang, Churchill ngomong. Compare kita kecil, compare kita kecil crown kita bersyukur.
lakat no opi kerana. Compare lakat don dengan do jingkenan. Kalau pi mat. What pioneer, what pioneer no. Habang itu no jingkenan. Kapan nong yang ini pioneer no, kalau boleh jis. Macam mana jis hey kat kajing pioneer. Habang ini pioneer no, kalau manusia Yesus bantu kita yo. Kalau kalau etam kita jingin. Kapag mga mapiniyasyon na rin ito isa. Nasko di Job ikantiyan na hong never give up. What idea? Bubod ng Jesus. Nakachingay ka mapipigan. What idea? Because he never give up on you. Ojo hano nanging benar-benar. Pipuli ka bayo vincem pagandang ka klip manu ka obleo hano ni breo lani ka obleo ino yaki haka chilong. Ni breo no hano no breo. Never give up on your hope, because God never give up on you. What sangin mo, what payo to hakajingla ke play nama play unju beno yepi hisin kimdon ni jinge la red de crown bo play don ka bor bantu. All you need to do is come to Him. Touch the garments of His robe. He's waiting for you. Kepada kami tolong tangan mencuat. Nama ku api yang mendahului. Api yang tidak boleh dijintik. Tiba mengingat. Ya kita kecil sekolah malu yang ini wah kata kecil dua jingkar men yang ini menuan wah nama rutip pahipang sitam rutip jingkar pahipang dua wah mama pahipang boleh buat tak kecil dia boleh wah kita banyak ni kektian ke dalam level kita will be different people. Yang orang beliau kita pair kita penyebab yang orang beliau kita long kumau beliau lah tahu kan yang iman kita besar agak jingkunya kesembuh. Let's say you want to help me na person, bagi person manino nakanung ng jilong kalau mangano hi nilong. And then mani ka po. We need to come out from our comfort zone. It's time to move out of it and stretch to the Lord with hope and faith. Kalau kita pori ni begitu, nakatakan jinglong kau ni boleh dia nanti. Kalau dia por bilang ta pangkal utrai, kan orang nangi dua orang utrai, isnei ni yang kesan ni, isnei ni begitu tuan ni, isnei ni kerdi macam tu.
Dalam hidup kami yang penting, it is now when we need the most. Dalam hidup kami yang penting, akan diberi kepada kita. Ini kekuatan kecil kita boleh kekuatan ini bagaimana? Kamu ingin suka, kamu ingin sejahtera. Yesus pun ampun. Ngaruh kita pandang sehari, tuat hensa syamru, tu tiada dalam setiap. Lukas kata kita, Yesus kuat ini kunta dari Yesus. It is never too late to start. Start making up right now, just trying, and you will see. Jadi ini wajib menyerahkan semua. Sedang nice pak Prophet Nyo keberwai lu talas mo take your heart your home. Start making up right now. Just trying and you will see. Kamu kalau dia sedang lakukan persiapan tapi ini Jesus can heal your home, my friend. Jesus can heal you. Jesus lah dan kebon punya ini lesson dong. Jesus pun punya jadi. Ukah ini. Bagi mino anak kata yang retren kebabar sikat tu. Shania tu udah kabor manra ini. Syakata ajakan kumamani ni day bangun. Pagino mabisyo nanunan. Pero kung tayo pang-isang ng means, kapan yan pikir na magandang na adong makamakaman at saka pa. Nanay kalayan, buri kalayan siya. Nagikmat daw ka, kim focus ka niya sa tayo. Kikmat daw ka, kipipay yung try. Bakal kenyang dalam bed sejaga berubah. Bak mayaksa kalau sangat nama kabor kalau pengkiat dengan anda. Hawa jisu dan manora manora. Ketika beliau kami sekmat kalau om ketiin ke jauh play kata beliau dia bakal i bakal nak great show. Dan kalau kenyo kalawan bang kalau demkro hakmat dulu kalau yang aku hakmat utau patnang baru nang palai bakal tak ibu mat kumno bala penkian ya kan kunta nah tahu ni kalau apa yang dipanggil kalau apa yang tahu pada obor ni yang jealous banyak thoa ke situation ke mata kan arti Islam tu hidup tinggal ban plan nak ketawa yung lawan so balik kawan so Jesus bakumno ha ketawa Jesus hangga kalayo ipahawangin kawawan sa Jesus. Kabakta yawo kan penolong ini Ibreu kibatimay kiay maro. Ipuli Lukas iway na tinyo katpakong ni nabakaway yung kaktieno lay kanamlong kabakta mo. I'll try kalau amen. Kalong amen. Kanang kaway yung kaktien kamamlong kabakta. Abo tranji su uang ini beliau kermen kukon kecik yang aku percaya pak tu kira harus kemudian kebiru kektian kebumi Yesus kepanon long amin teman sedang keciknya ketika tang kebumi
mesin, ada yang mau berkat. Boleh berkuat di kekitian. Walaupun sekolah kekitian kita boleh. Dan penolong ini mirip pada diri kita. Kipio, kibayong ay kecupa. Balik ikerman, halo ikerman. Bagai kajing kerman kacungi. Boleh nak bentak ke burung jombo. Amin. Ya syukur bariyo ke kodo bakodo. Kubur bakodo lembah naik posto anjani. Ublay ikut duri lembah kerja kubur. Manialam apabila batuai Miss Esther Linda Lakiat, inyo akan kijain mo akan inyo ay special number ni Miss Reminiscence Tingkan, inyo akan inyo shimenta ka team song ko jong kajingi alam jong Miss Valrika Nongse, but inyo ay praise and worship ko jong kajingi alam jong Mr. Liela Lang Sun, inyo ay kajing pitna bat kajing penwai, but hakan ni kajingi seng inyo ay penpenkut puram ya Miss Iban Nai Majau ibarat benda ya diploma ka Tonic Solfa. Hadirin melawai juga di kajing seng ada tempat di pastor baai kajing brand ki bahagian lawan lambat pi di teman pesan baru kita kuat komiti balang kita kuat kita nongkit kamu juga kajing seng samla kita nongkit kamu juga kajing seng kentai ki kuai members jong kajing seng samla ki nong isi bentang baru akan di kajing seng ki rangba ki lawan nak Good News TV baru akan sumhai kita isi bentang kajing bam ki bakung kajing seng samla kalau yo ben kre hati bentah kini shibentah akan ki bentah support kita ki mani. After the service, the Jingsing Samla of the church has prepared some refreshments. We therefore would like to request the choir members of the Union Christian College and the chaplain of the UCC to kindly join us in the ground floor of this church building for refreshments. Thank you. Mr. Chairman, kini kita mengucapkan benar, wish you well. Ila boys kaban why no iniga GSL iniga jang nak da I play baro nuya shimta iniga GSL ba play tim coach play ba I ga special ba why ba kepang ai pastor di bala ai ni ko ya kubo crowd in jumlah berkat ini way definition yang kami terlong outline of the practice. Kemudian pastor mana kubur bakra abah pilawan ra dan jami. Doble pun gurku pun yara pun aibo di antara baro jami sekri jumi jingkrai jumi yang kam jumi. Doble gurku yuki lemban yang ini besar jumpi baru. Yang aku boleh ya baru, yang aku boleh ya jika sama balangu bala ini jeruai bala snotna, bala rak itu jumut kecil perkat kecil. Our friend from UCC, pastor in charge, and I understand that there is teachers also. We have nothing to give you since we have come and present us the beautiful songs. But we just say thank you. But one thing we have to give you, that we will remember our prayer to you, that God will continue blessing you and God be with you in your study at UCC College. Ila boys kapag penuai no at nega jeniusan kecili kejamnya. Baraban penuai nega jeniusan. Ngan kuat ya i musta benes hem jalan. Banyalam ya berciuai tim song kena kepot. Mana tempat ini
Shem kentang kum kiblasius pa di jom. Ya rab ngilapan mi ablei ingkat kejing kermen hagan ini jingin. Dagabangi hame balong kejing kermen jumi. Kejing ai kebadap yang utrai Jisu. Kejing kejong ablei kebafla na bom jukut. Lengkat kejing selong mensi buku kanya isa lagi mentah halakat tahu.